салому дуруди бепоён ба кулли тамошобинон ва инчунин нафароне ки аз ғарибӣ моро менигаранд. хоб ин барномаи дурдонаҳои ромид мебошад ва дар ин барнома мо сафари ҳунарии худро ба деҳоти хушони ҷамоати деҳоти ромид сафарбар мегардонем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳамагон медонад, аз соли 2015 сар карда ва то соли 2020 яъне ки дар ҷумҳурии азизамон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 5-солаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардида буд. ба ҳамин хотир мо дар барномаи имрӯза як нафареро даъват сохтаем ки бо доштани ана ҳамон ҳунарҳои мардумии миллату фарҳанги халқи тоҷик яъне ки иштирок мекунад ва каме ҳам бошад таъби мо шуморо болида мегардонад. дӯстони азиз, ин чӣ гуна ҳунар аст ва он ки аст? то охири барнома тамошо мекунем, рафта мо аз худи ӯ мепурсем ва ба шумо муаррифӣ месозем. рафтем. расидем ба деҳаи хушон. деҳаи хушон баъд аз деҳаи ромид дуюмин деҳаи калонтарин дар ҷамоати деҳоти ромид ба ҳисоб рафта, аз деҳаи ромид то ба инҷо 6 километр роҳ мебошад. агар аз шаҳри ваҳдат то ба инҷо шуморем 43 километр масоҳатро дар бар мегирад. аслан мардуми деҳаи хушон халқи заҳматкаш буда зиндагии хешро аз ҳисоби хоҷагии деҳқонӣ ба монанди чорводорӣ ва зироатпарварию занбури асалпарварӣ пеш мебаранд. дӯстони азиз, айни ҳол мо расидем ба деҳаи хушон, яъне ки дар наздикии хонаи Тағои Азим ҳузур дорем. албатта дар ин деҳа яъне ки Тағои Азимро бо номи Усто Азим яъне ки мешиносанд. албатта ин дуруст аст ки зеро ки Тағои Азим якчанд ҳунарҳои миллӣ ва мардумие дорад ки инро айни ҳол мо меравем аз худи ӯ пурсон мешавем. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sho'rdi. Marhamat. баъд аз вохӯрӣ бо Усто Азим дар ин оила нафари дигареро машғули кор дидем ки ӯ бародари калонии Усто Азим Тағои Ҷурабек буд ва зимни суҳбат огоҳ гаштем ки ӯ ҳам мисли бародараш устои моҳир будааст ва хостем ки онро ҳам дар барномаи худ даъват созем.
бори дигар ман оилаи алиевҳоро ба барномаи дурдонаҳои ромид шодбош мегӯям, ки дар барномаи мо ҳузур доранд. хоб ногуфта намонад, ки таоҷон мо дар шабакаи интернети ютуб барномае дорем бо номи дурдонаҳои ромид, ки дар ин барномаи худ яъне ки нафароне ки як зина аз дигарон баланд ҳам ки бошанд, яъне ки як ҳунаре доранд, онҳоро даъват месозему, бо онҳо яъне ки суолҷавоб мекунему ва аз ҳунари ӯ ба мардум каме ҳам бошад ошно месозем. ба ҳамин хотир мехостам бифаҳмам, ки шумо қабл аз барнома чӣ гуфтанӣ доред баҳри тамошобинони ин барнома? якҷаҳон ташаккур. мо бисёр миннатдорем ба ҳамаи бинандагон, ба ҳамаи мардуми тоҷикистон. боз салом гуфтанем, изҳори миннатдорӣ мекунем, ки шумо ба ин барнома моро даъват кардед. мо бисёр сарбаланду хурсанд ҳастем. ин ҳунарҳо дар мо аз падар меросӣ монда. ҳамин ҳунарро то ҳол мо давом метиҳем. мана бародармон соли асосӣ буда, мо дар вақтҳои бекоримон омада ёрӣ расонида қатъии ҳамин ҳунарҳоро то ҳол давом дода истодаем. хоб беҳтарин таваҷҷӯҳ мехостам суоли дигарро баъди шумо пешкаш гардонам, ки яъне ки шумо дар он дуконҳое ки доред чӣ омода месозед, чӣ гуна яъне ки ашёҳои рӯзгорро? мана дар устохонаи оҳангарӣ ҳама олатҳое ки дар талаботи зиндагӣ дар кор мешаванд, ҳамаи ёро мана бародар месозад, мо ёрӣ мерасонем, мо ҳам аз ин меомӯзем. хоб дост, теша, тавар, ҷоду, ялафрезакунӣ, ҳамаи олатҳое ки дар ҳамин рӯзгори зиндагии мардуми деҳот истифода бурда мешаванд, корт, қайчиҳои гуногун барои молтарошӣ. хоб дар мана деҳаҳое ки қувваи барқ нест, дар уҷо мошинка нест барои мол тарошидан, ҳамин чизҳои дастиро ҳамаашро ки қариб дар ҳамин дукони оҳангарӣ ҳамин бародармон тайёр мекунад. хоб мана барои молҳои саворӣ, нали асп, нали хар, дост, теша, ҳамаи намуди олатҳои ҳамин дар рӯзгор дар кор мешудагиро ин бародар хати тайёр мекунад дар ин дукони оҳангарӣ. бо мана дар ин дукони чӯбтарошӣ, гавҳоротарошӣ хати машғул ҳасти бародар. хоб мана ин чахчӯ бо номи чахчӯ ки мана дар деҳаҳои мо дар бисёри деҳаҳо фарз кардем барои дуғ кашидан қувваи барқ нест, бо ёрии ин дуғ мекашанд. мана ин аз чӯб тайёр карда дасташ аз чӯби бушол тайёр мешавад. мана ин меҳнати дастии ин бародар ки дар деҳаҳое ки қувваи барқ нест бо ёрии ин дуғ мекашанд. ҳамин як намуди асбоби миллии тоҷикӣ аст. хуб мана табақ метарошад, табақҳои чӯбӣ тамоми намудша ҳама хурдтаринаш то калонша тайёр менамонад. мана бо дуторо тайёр мекунад ки барои мардумони завқманд. инам бисёр асбоби нодир буда бисёри одамо инро истифода мебаранд. ин ҳамин ҳунарҳоро бародар қити мо дар устохона дорӣ расонда мекунем. беҳтарин. хоб як суоли дигар таво ин ки шумо ин ашёҳои рӯзгорро вақте омода месозед, оё ин яъне ки аз тарафи мизоҷон, шахсоне ки яъне ки муҳтоҷ ҳастанд қарор карда мешавад, ё ки ягон мағозаи махсусе дореду омода месозед, яъне ки бурда ба он ҷо ба савдо мегузоред, ё ин ки чӣ гуна аст? мо бовар кун ҳамин асбоба бисёри ҳамин мардумоне ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд мошинкаи дуғкашӣ надоранд, дар уҷо қувваи барқ нест. ҳавайҳо медонанд ки мана падармон усомаҳаҷон буд ҳамин корҳоро мекард. ҳамаё медонанд ки мана ин бародар ҳамин касбои падара ҳама аз худ кардагиаст. ҳамин мардуме ки ба ҳамин чиз муҳтоҷанду ҳамин чиз дар кора дар зиндагишон ҳамин чахчӯ фарз кардем. байҳо бовар кун омада хушон мефармонанд ки илтимос ҳамин барои ман тайёр кун. гап мезананд, музди меҳнаташро ячи метиҳанд, байни якдигар изомандӣ мекунанду ҳаминро ин одам тайёр карда ба ё метиҳад. дуторшам боши инчунин барои мисол мана зимистон вақти бекорида ин одам метарошад, барои мисол дуторро тайёр карда мемонад. вақте ки мана дар муруди вақт баҳор, тиремо, тобистон одамое ки завқманди ин асбоб ҳастанд
آمده یه آدم رو برای مثال میفهمند که برادر برای من یک موتور در کار است. این کرده باید میتید برای مثال بین خشون بدانم. انا گوها رو تیار میکند، گوها رو بسیاری وقت در این قشاق ها آدم ها برای مثال در کار میشد آمده میفرمایند که برای من یک تا گوها رو در کار بازار نمیرند و عدت تو همینجا گوها رو میگیرند. خب با من بسیار هنرهای دیگه دارد که من در وقتهای خالگی فرض کردیم زنبوری اصل پروری که مشغول هستیم ما همه برادرها قریب که یک مقداری معین زنبوری اصل داریم. وقتهای خالگی با من با زنبور پروری مشغولیم. بهترین. خب صندوق زنبور هم ما نمیخریم یگانجا، من هم برادر خودش تیار میکند. حتی همه آلاتایی که در زنبور در کار میشد رمکه بسیاری همینه ما یگان مگزین خرید نمیکنیم، همین خدا ما تیار میکنیم. سوال دیگری این است که من میخواستم با آقای جورابک این سوال را پیشنهاد سازم که آیا همین اسباب‌های موسیقیه که یعنی که بهر میزاجان آماده میسازید، یعنی که دوتا رباب و دیگر آیا با نوازش همین یا اینکه سرودخوانی هم خود شما مشغول میگردید یا نه؟ این اسباب وقتی که استاد تیار کرد حتما وای خودش یک میسنجه که چی خیلی اومده جور میکند. جور میکنه. بهترین. آیا میشه که برای تماشاگران شبکه ما یک نوازش موسیقی از اجرای شما میشنیدیم؟ تشکر زیاد تقا جان، بسیار یعنی که موسیقی جالب بود از جانب شما، یعنی که ما شنیدیم. سوال دیگری این که امین از فرزندان شما یعنی که این کسب پدری خیش رو یگون نفر اختیار کردن یا نه؟ پسری من همیشه آوازش می‌بود، یعنی که همراه شما مشغول می‌گردد و به شما کمک می‌رساند در دکان در وقت خودشان سماسیتی این کار می‌کنند. می شود که از دکان خود یعنی که روش کار در دکان رو یعنی کمی هم باشد با تماشاگران آشنا سازیم که البته آماده هستید شما؟ البته مالی یک طرز تیار کردن یگان طبق است، یگان آهنگری باشد با تماشاگران کمی هم باشد آشنا سازیم. مالی خوب. دوستان عزیز، این حال ما در دکان آهنگری قرار داریم که در اینجا چگونه نمود اسباب‌های یا اینکه اشیاء موسیقی آماده ساخته می‌شود. در اینجا ما میتونیم تبر کنیم، کشه کنیم، دوست، کور، نال خر، نال اسب. بهترین. خب این حال با چی شروع نموده، چی آماده می‌سازه؟ باز یک خر رو نال می‌کنیم. برای یعنی که خر یعنی که نال می‌سازه. روشن شد.
200 грамм. Бёржамбо. دوستان عزیز چخله که ما شما علاقه میبینیم یعنی که نل برای استفاده در پای خر سوم خر علاقه که آماده است مورد استفاده قرار داره. تنها خیال میکنم توجه بعضا کارهای سبکش مونده است تمام. بله فهمه بهترین انا اینها چی باشد توجه؟ میخوخی بروی همین در پای خر. با اینو رو در پای خر نکی میچسبونم. همین خیلی باشد شاید بهترین. دوستان عزیز چخله که میبینیم در نوار در دست من تبر میباشد و آن همین مسئله روزگار یعنی که برای زندگی در دهات جایها برای هر یک شهروند ضرور است. آن همین تبر رو خود تقوی جورابگ یعنی که با دست خش آماده ساختم یعنی که و برای زندگی خودشون استفاده میبرن. من عزیز این بود برنامه دردانه‌های رومی. در همین جا ما خب برنامه دردانه‌های رومی قسم اولش رو یعنی که خاتمه میبخشیم و یعنی که از سبب نبودن وقت یا اینکه کم بودن وقت تمام عذر زیاد میپرسیم سر اول که ما طرز آماده ساختن یعنی که طبق رو در دکان برای شما پیشنهاد نگردوندیم و کوشش میکنیم که روزهای نزدیک قسم دوم همین برنامه رو با پررگی یعنی که آماده ساخته و بهر شما پیشنهاد گردانیم. خب در آخر برنامه باری دیگر شما رو عائله علیپور رو رحمت میگویم که سخن ما رو رد نکردید، در برنامه ما اومده اشتراک کردید و بهر تماشابینان شبکه ما آیا یگان گفتنی دارید؟ یک جهان تشکر ما مینداریم که در این برنامه ما رو تکلیف کرده. خب در قسم دوم با ما اشتراک میکنیم. طرز ساختنی بسیاری من طبق قاشق بسیاری نمود اسبابایی که ملی اند و در خواجگی هر روز در کار میشوند ما با شما میتونیم که با معرفی کنیم. شما مدد به این درگاه میتونید بار دیگر با تشریف بیارید. تشکر زیاد توجه. خب دوستان عزیز در همین جا خب برنامه دردانه‌های رومی رو خاتمه میبخشیم و از هر یک شما احترامانه خواهش میکنیم که به شبکه ما ابونه شوید و تدپیسات این چنین لایک رو فراموش نسازید تا برنامه‌های دیگر شاد سربلند باشه. آماده میسازیم که این هم یک